Ole ole Sarjem san training a pe avan khatak e KN an van thiam don take o Oli Oliver ate chu Sarjem san coaching an pe nia for into KCN Futsal Rei Rota MFA team Reliance No Pang under 8A under 8A team training Sarjem san ape a hei pathum chau hi kan kala kanote Olivera le thian te pahni Sarjem sa under 14A coach MFA coach tha in training ape boka tun henda ru kala rilawa zanda ru kala rilawa hei an lok pui don khop mai a training an pathum lekin an la ole 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 he kanote in ole 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 os apet hi na venia kanote hi cho an thiam ngo tangan pathum te lekhian an local thea hei a hmun te hi nuam em khopa swimming pool te oma picnic spot chu ni lo ma se karaoke te oma hei a thian pa pakhat pa te ta hi ni boka darsari che booking oma hei chumi ma chu kan training te char mai ni anuam khop mai in khelle huna chuan an chak ve to nge yang under 8A hi an chak lo thei lu tu ka ma sei voina hen an training che me man son khopang le Sarjem sa tin la tam zo khan kal thei la thatur ne ma se le thavi ke a mun hi nuam khop mai Olivera na pet le do ne Olian na pet le do na